Amalan jaijo yen seseni TV is to my boy show negelegela kote jawni jo to matibonga na to ma program lo le jawnun ne angini bonga ageun isawan itomnare to ne sawe diope la atibong litatama kironi kamana kere budget lo lemi puponi to moyemu to be district mutana dai wadike budget kese le karula pia ilukumniara kaisari are ilukumniara kaisari kediuni so kwa nado kere nadol erai kwa na nebeitori ebe Uganda kerare but national level so ire reojo otoma tabongon lo ikisila likabana kede ya itinela pia ino Apugan arebo Public Finance Management Act no pontigo ngoro karlo ilukumniara kedi tomna kany ebala be ngini karu Ebeit minister le yaita kirona pia ikotoma kwa pwok apesikin Ebajet neji beti tunga kerere ror lebeti membalo erabet hereror so that's the budget framework paper no poni gwe kinai tomotogola erabet ukarujera parasha arbero lapalo itomontare sageun lapangon lo tomontare tonlolo ejasle memban irerete ponle lo le ekorikoritere kapunulu otoma aboisho anegelegela white in gelegela che isulem dumunete kusengare nok ebaka se polo saswa ma erabet akirono budget tono council lo district da council and neras bija se kone budget lo district sakiro ngeslo lije nyabuka kakiro noa omuya ido toma atibong na lolo jaingo kede pejono ne lebuna itamtama kedone akirono jai kede Agustin no tuko yala manyu na Agustin yala ma urone ngo program lo ay mora misho keda teker yala ma ebo olimo ke ngara ko ngolimo kateker ngai bojo ay bo soma ijo era Agustino tuko era soman ko pangi chan patelo enarem soma ngo patelo na down ikari to mlawni soma yo patelo apolo ke bagyo na down in university ka soma sina ay ngi chopate ebo ara bana ne baga salongo researcher okay yala mai jauna jene ngi rajo dai kokenore ay kata kuingariam ajenga bolo kauda bukulo ngariam konyego do apodwera avoti no kadata yalama jauna yalama chamuna bunera moro kede so au misho ira ikija pipeline no munno je kitengo joda tingiti ukarulo la pia ilo Ebeit Apugan apesikin budget le dol tinepeta trillion sakai sangun kedi kwenye uni chunya kiari ido ire rejo ikapuna ngule gelegela ekorikoritere to ma whiting limwara to sebe human capital development ngeslo le pola kere osodi jo aiwara kede pugae ngese tupakit otupakin jo integrated transport infrastructure kede services akironi gudo mun ngeslu unieto to ma budget alo otupakin ja akironi akoro agro industrialization mun ngese tupakinete ubuni jo sustainable energy development akeuna akironi ejautinelo awailo erai akimne KPA ito somaela total iboro kangun so di jawatu pakin regional development apolo to magore kanu gelegela koto lolo kara la pia lobe araigwe kine gudo lolo aria dara ngala kimak kote gudo kangun jaila ilo da kideno Uganda so di rei kine jibore bakai climate change, natural resource, environment and water management ngunda lolo ekeunoto maukara la pia yalo nara itejo kato nine teso ipule makironi kamara kire akamu doba akamu eda unebu bedo abubo akalele ebu bakalele akipi ne maseti tunga eroka ipagilon so ibali keudlo la Apugan nendo to budget alo so just cheboro cabinet legislation oversight and representation bunjo private sector development bunjo sustainable urbanization housing ekrongunu keret marmaritane so ira kijo epole ekorikoritere kapun lulo lana ejibore ne ayangi kapun lepo lemi karulo ipoka dumunyo be security and governance ziyangari kapun lepo so lolana bala anyutwe ngare no ka Apugan be ikiauna iber ibora baka human capital development ai jaikini tunga pedor na swamboro kedaka zakanin etatae borokangun nunyo ka umishoko ni jasi ire roja budget lokere pole jare pole ekorikoritere alama no atamasi ni kamanara kede budget le bunit apopola na inera jongin budget framework paper erai ngina umishoet na poni gweki na beta nyabukar so dumuni be potajo julata chalomon tupite te interest lo lejo parliament
otupite interest le jai neje ngare non la Apugan because he's the chief finance officer. So du munye be chepak mama sala kinete ponelo ekorikoritere budget framework paper. Apak ne show mere budget du munye be jai ajil juleta di ne lo munete. Kwenye otupite agiru natano ijasino ni kama narake de budget framework paper. Idumuni be angoda chamunite be for a long time. Idumuni be tapit on ni aitaraute akirono security arabno ayuara no sodit. Ibore na ino ni tarauto mono no sodit o kawu. Oni kereje ne long la jai. Aje long la jai. Oni kede kony ujasi biche itunga dalu ilwa benyak ADF kede che konyi irere ojo karulu ipu karikan kanyape kopana sorry aje unaye na pakine tene jai na paena ne jai tomatunga tomapugan tomakwapuok so idumun jebe mambu bo akirono ayuare polo konoe idi mara kopana akirono tipasetoni kesa kironi karamoja kedare ADF konyi wanyo okawane no tupiteni supplementary budget longo ni jekino idumuni be ada Apugan IT dishare to ADF nyani agogo so apolo be the focus now erai kwa na je ashoman ashoman aitu tuonore tunga akirone somaye etatai kiri cheboro ezidumuni be imore kije akirone aitu tuonore tunga obala Apugan be I go in a technical school Angoli County. Ijayo ni kedi counties nepeta akwata uni aksakanyape kanyawa o Uganda kere. So apolo ukebe ejai counties lwema motor kede technical schools. There are almost 240 counties. Ara ibuku lwema motor. Ano ino ilutetia kalu. Dumingebe kwa pet natingaria ara da toroma na lomu torang. Idumine mame somero relation itutuonere itunga kirone tatai no eduke so apolo kebe ekorokina Pugan a ikapunulu yataina anuanyo nebe igwai kini somero luye yaunete tatai otunga aisha makino na aswan boro kwa so idumine be keuni ngini akirone budget ngasi idumine be arai kesala ke budget lo kwapi ekorikoritere framework paper ebe ashoman human capital development moriarty na shoman ai topolo no ai jene na itonga idumuni jebe ebeit budget la shoman ai sali keona so di loto jo tupi boda yuara because ayuara ngese pola kwa ne napa na rakwa ngese lom na pol kwa pet for example ono teso na jara keri mamni pera ara da swame gudo mamni pera eduki factories mamni pera eduki somero nara ejie konye ne mama regie ne jara na paina dumunye bi pedoro ne nere kironi kamanara shoman ne kamanara kironi kamanara etatai akor kede cheboro angaleu so apolo kebe ayuare reibore ne polo noi ngisi dumunye be kesala ke ayuara as number 2 ara ibore ni yareit anything Apugan kwape ibore ne polo no era ibore ne ibecho kino na ara ayuara pol kopa ni rerojo kata kui ageun na yanga ne rikiarin for example kata kui teso kapelebiong ageun na yanga rikiarin karamoja abu berai na pakineje pedore kwa neto ngakor pedore do alo stationman gitakina kedila pio yare uni ukau na jara ay long lobo ba ageut na ara autasikara moja bunera koko sapolo kebe ko tupitete akirongon ni kamanara pol kede cheboro ni kamanara ay puch ara banati ay morkikina na itunga pedoros na ara pola yoara so akoronga ingiru nebe yes. Koloje ikari disokawa minanga itenene jilo senene kwa pingino China yes. So ichomongo iripotan legelegela itoduto sebe apolo na epone la polo na China tonado kera na kwane jai from the commune system opotigwa ikisingaren ibore baka human capital development
wamtijo umshotingin ngesi cop out Uganda da neja China ara be sulpul ngesi aunta umshoting yes ipu akwapsine no alo sesha alo jukana Apugan tungalu ipu so da lupo lengo da lupo alo story kenga alo story ngo China alo story ngo Tanzania da Eipone ai rekin ni somaite elu edunya to work ilo story Singapore ilo story South Korea so iwanjo report na lupo mamara siobon puitunga ichelu Apugan lo ejukana tunempeace jukaritere ngina aisi shaun be bia apedo takwapsine ngun apollo kotomatipet so idumuni jebe o ni ani itopolor le mona shomani na Alosto University kwenye kui mami topolo to sakirono no university ibore ne polo kesi ngese aisi anake ne tunga akirono tatai aiduk akirono aswame aitemonokini motokan aitemonokini pikipikin kede cheboroda aitemonokini arabonati simun kede cheboro dumun jebe ngonu uboro ngese kwa makitosi kesi tungalu ipo eshomete acho akwangeni mambo berabe alosa dumne diguri doja iboyo mama aswam nara aswam ngini dumojo akechoa ipedori ja aswam iboyo rekon isoma ikapon dumun jebe ao mishonu apoto sisha utu otoma kopsina no gitigita osoda Apugan anyo ne be takani bala mamlemoni soma iboro kwa pe beitor so arero na ngaraki ni tunga ijai kinai tunga luipo arereng na adumune eponelo elo soto aisi acho asinenu didikano no epedorita ngarai ni tunga arabonati plumbing akirono irika kipi otogo etunga arabonati akirono painting otogo etunga kede icheboro erai lu iboro lu iteon bala erai lu didi konye inainete tunga ibara na arai eracho ane pedorito na swam osoda epolo so idumun jebe Ebeit Apugan obuisisha otoma kwapsinache dokwa na erai kijo nukaili motorjo na peta no just mo human capital development adio peta casing esawe beduko kino technical schools oto mo buku ila natari Uganda kere eduko ni technical schools lu wamtijo Ebajet lo igwaikita iborolo to cater for that I know shomana kwa negeona ne around atitai are boramu bitunga touch kapun yes I think we shall be able to examine akirotongen iloso na irero na kirotongen joko nara ina sodi tingesibera igwa ni somero konyire rero jisomero lo ejasi kopana technical schools jangu lo etacheti kapuni dis ejaluma metachete so Apollo kebe erai kwa nona ererori bia Ebeit Apugan aito soma isomero ilu adaunga sa dukun ibore ne polong na so dingo odukura ibere nyani isomero then na yaret how do we be able to aina ni wakotunga ishoma ne jok arai ejata Apugan kapun ija kina tunga ishoma kwae konyara ema meto omorai private public partnership o partner be awria ka dole mtidio bore ara isirigin lo nyama tedoe ara bonati agwela nani do echoma na lo beta to som angina pa ICC so Apollo ke dumuni boro no kere elomunete otoma eponele beitor around kwa na ngunu no Minister of Education kwenye ko bana kwa ija arone akirone pole somatar eja ePrograms le shomete tunga tita ire iloto jo somero ilu technical schools lo kwenye ePrograms le baka bolembe rauri andanyo ni imodio bore tetere epedorete angaraiti dwe ashomani na jok nara aisha nakino ni osomero yangu alwe tatai erai aisha nakino ne erai practical sapolo ke bebeti uriaka dati agwala nani dwe ichoman le pedorete ikonai aswam kwenye arepedor Apugan na ikori choman wangaren awamete ngobe bunapugan na ntunga ishomo kwa ebo elimujo be ogeona be bore pol ngesambe duko kino be radukena dodo no chetu pakinete ikartom naka nyikau oguba Apugan itegari eProgram la iduka dekesha to moitela health center 2 health center 2 mnada unaiduko ikartom ne kaulo upon bote marabe with the phase out health center 2 so mamjo mtu minabi chebore kai notakano mametakano ni nara at least ijenoni akirot ibore na ni adekishanu no itela elemaro nara ipu itela no Uganda ire royo so Apollo ke babu Apugan olimba bosino ni akorokoro idekishanu didik
o itela anunyo mamoni tuko ni kapunulu aduku na deki sado pene jok ne baka health center 3 o tem teteri tunge pedoreta adomoni ajo amokiane jok adukena no joka keda amokianda na jok osodire reo bojo akironi kama human resources human capital dumuni jebe otoma dekisha ikidioko itungalo shomitosi akironi kama narakede angaleu sapolo kebe ki iwe ya dexiano angoli tela apolo ke kwapet na do temula lo mutorango erai itela itomon so apolo ke ba dexia tomon so why not atuko ni kapunungulu adexia tomon ai gwa ken o temedopet o tema cowboy tetere kwa na dexia na cowboy oduko e na iword ni lwe joka teri doctor na dalu ipui konai igwa ikino oloto tunga mukyan adexia no tem Nara no angoli teller when you look at the distance no that that's paka akoboy no aleles paka akoboy ni alukuchoko paka akoboy is the same distance sapolo kebe almost 5-7 kilometers sapolo kebe angini train lo site so milukumini yare uni boda alosiai alosia the case so idumuni jebe it is better aja utekera dekisa dopete na polon nejo tem ne igwe kini period ni lukota yi lo ka anyway going back to the point akiro ni somero edope somero ebuke dope so apolo kebe kata kui isomero iwuni Ebeit Apugan aito somi kapun aitekeri somero ilu nara ikidioko Kopana kata kui ada duku ne do pesomero usuku euta angetaken epel memorial ejai ngariam kata kui technical school lo kwa jeta jai apolo ke be dai tigogong o sodi toroma Ebeit aduko kininyani esomero down sa apolo ke be ngunu lo toroma pelota ishomai toroma lo ngariam shomete kata kui technical o sodi lo usuku lo sa ishom usuku memorial so ibore I mean epel memorial sa apolo ke be isomero ilu erai isomero ilu pedorete angarake netunga osodi mamara itunga kerebe dai shomo etatai sapolo ke bidumunye be atipa ke somero idu akwatare idu akwatauni angoli karu so erai this is a manageable activity ne pedorete tunga mamara temarbe betawea yebo so kwani ira ikijo ne ibalajo kata ejangi sina kutanga lomo yes mamu kwa na chipaka chebu charita kanuni nara ira ikijo engo ewurkita engo echalolo ashomongo somero lo chalalo ashomongo primary secondary alotonga ashomo be secondary school lo chala ngopangon chapako technical era ngaparo so technical lo pane dokwa na mo ageun kaswa muda nepenen ejibora baka exposure ngintungana ne koto jibore ngesi jino najola balotongo be koni bakwa anyongo kata kuya lo sisoroti epone le jara ijaro soroti konine isichaonjo dibore teteta no bongo jodore bia nunyo kati Ebeit kwa napugana so is that why we have a elomune to moriage train you see the beauty la ya unisomero ile edunya kere tunga mame baka etunga kere igwa exidwe idwenen ejalo pedota ya ngari keche dwe Mbale Technical Institute Masaba Technical ejalo pedota ya ngari keche dwe Kampala ejalo pedota ya ngari Gulu Lira sapalo kebe mama baka ebe mama pugane ebalebe esi lo toroma salada toroma mam sapalo kebe no Ebeit Apugan somero ebe ayaoni esomero edunya kedoni aso ara mamuje sawe pedori ayanga somero ilu ya lwaka igweke kokwai ne odo machoa do are kota lo sta do munaswa muneni che epatana of course ejationis anoya oni somero ne nara apolo kebe eminitwe na ishomo chalo ngoli alumni aleles o shoma guruguri primary onyuna nino losi kata kui high anyuno kata kui loso technical adumuna som kata kui adumuna berudo kata kui so mama kwa mkwane pera jenu be bia eja taritunga luwa mbarara bia eja taritunga lo ikonbo Uganda ejatio nisingine we agree kwenye the most important thing the first thing to solve is bia itunga arautilu epiriaka itunga pedorita itiji bakor
Ajia jeno no mbarara obarite is not a bad thing. It's important odumberachoa odumaswam odumikapun doko nye dumikapun pero ya losta irimo Uganda. But it is also mambo ejoko jo aijene Uganda osaliti chana omamachoa. So I think the idea is that oyaone somere dunyajo tetere jipera domunachoa arai dumoja aswamara li dumoja okatakui mamisali katakui oloto kingano okatakui oloto lango oloto choli oloto busoga ojenu bia ibejari Uganda nesidonene ya utere kwa na ibore ne bakai community mobilization and mindset change otomo budget alo konyi kapunu ere kingani kapunu gwekitai toma mindset change ikidio konoi ejakitai 0.3% otoma o budget. Mindset change is a continuous process. I July ni tungada miwa mishwe pole omomata. Mamara ibore ni pedorijo. Ara di gwa iki bilioni ni trilioni ni ara bonati arita akwata angon. You will not be able to solve it. Erai ni bore erai concerted effort. Eja Apugan toma, eja itunga loka nesa toma, eja ngare noko toma. Osodi kwenye itungadi kulepek must have the willingness I July ni podele omo mata kesi. So Apollo kebe akirone mindset change. Dumunje bachipaki item na ije o mindset change one. Maybe just I go any kini programs or radio, ara ibo natali monoreta, ara bia ibo mamejo kai kono iboro kwano ponalu, ara ibo nate talk show. Ngesi dumunje be kidioko. Kwenye orora limune be gwe kinai kapuni kulepek. Tiachipa Kenya me budget kere. Nare beti joko analo sita angoli chalo, angoli parish. Ali mono ni tongano Ebeit aswam. So Apollo kebe offices luwe jasi. Iwa mitapugane be pelorita swam akirone mindset change. Akirone ara DC, nwe diso. Ara de ngare no kolu pesa yotai. They have a responsibility. Okay, we have a responsibility July ni tunga. So Apollo kebe ara de mame budgeting on. Ejoni apelenet ejoni epelo kwa pitungalu ilomoniti oteso arabo Uganda ai teteni tungepon lebeto raomo yes yalamanoi ijoli seseni yo kingangina ijaitatami kiron kamana kile budget lobeta apesikin la karla pia lukumnyara kaisari yare ke lukumnyara kaisari ke diuni ida betino isoma une raparasha tomna ngono lapu marukulo polo ane kotoma wa Uganda minister kamana kila kirona pia ingesebeta jaikina budget lo ne jakwap ido wa president ngesebeta tigo ngor kido kengarno kido toma otogo jango kida Agustino tuko le erai researcher wala je kotoma secretariat la NRM itungalu ngesiluko le wadika ite ke manifesto ngonla bala securing our future kwani bongo ni korebela yamna pakadio dona bongun ayatakini ngare sir kunya kawaine kon television